Tapanya mambo musio na ndongo isi makanisa ni makulwela malonga serikali kumi usungi wa mapitio ala serikali yekite endeti kumi uneni utonye kuingiana si NND na serikali hukuli uo mwene atapanya Jacob Chalo wa kanisa wa Maximum Miracle Center Kitui mwenyanya Geoffrey Mungithia wa kanisa wa Kingdom Celebration bala mawataka na uneni wa ndongo isi makanisa uwe na uito munene na notonya kukilia muti akati wa NND na kwambisha kukita serikali na atongo Onesimus Atongo mama kanisa na munaleme ukosoa serikali ya oile meendeka kwika kiukwa uimunene pamuna kweka kwenda kukosoa serikali na oneni ukwenda kuingianisya NND na atongo yaleme serikali ni oneni oli kuma kwe mutavanya Jacob Chalo wa kanisa wa Maximum Miracle Center Kitui walwa wetakana kukosoa kwa serikali ni atongo mama kanisa kwele kwithia na usungi wa mathina la serikali ikukona nyona mom makanisa maili nikudhukuma mwamba na serikali nikenda uze kudhani makambi ya Kenya pata kuete mwaniko katika andi ya Kenya na katika NND na makabila na katika ukabila wake makanisa juzi ni mune uyondola mananeni masya manena yulua serikali undola yende na bandu bako nenge serikali usungio wa undola yale ni kwika mambililia kumibua ila matali ni kumibua nemwe Yesuo undola maneni na masya ila muzumbi unaendie kanisa ni wa Catholic aumia mbesa silingi ngili maana thandatu na athana ngili maana athana milioni 3 kondwa kwa ile nomba cia mafadha makanizozu na mbasi ya kanizani jukwa twikika ila meka ni meka lilenzi na utongo wa Catholic ni meka lilenzi wazia kana no tunga mbesa isu mbesa cia atungwata siumiswe kanizani Chalo iweto tongo wa kanisa ndwele kumi uneni utonya kukilia ivyove na mwaniko na kutuma mwenendi alikuwa ni mithato na kusioka lero ni kutoa isia miateni onondu wa serikali pamana kutoa isia wanangiko ayenda tongo mama kanisa kuvoya musumbe William Ruto pamana serikali yake mweko bubwanya Kenya nundu mutongo isi ashirika maingi na mutongo isi andu ingi na kuutu kikamwazi aininyo kanizola wina pina pa Kenya kana katika nthino nikenda mulidiando undula mkuwa mujendo lidiando robo ko serikali andu ane moleana na serikali na andu ane makiliana na serikali mena na serikali na makimauma ndembo ya hatu ngwata musango wa kanisa ni watu ngwata munalea kulea ile binda munalea ulea ila sina umaziwa niki ila sina adana munalea kulea niki kani katuni mwena kona netubuzia izie muno uneni wake no kuotombone mutavanya munyanya Geoffrey Mungithia wa kanisa wa Kingdom Celebration lai kwa bonza la wetakana ndongo sia makanisa sele kwithia sia mwanyani mwambe kwimya muwa na kuikideka na vamutilekangano kati wa serikali na mwenendi kanisa ndulika siasani na kanisa ungama katikati wa kutungiania mugo wa nthi uma bishop mwalile kwitha mwilika kwenda kwete kuthokwania nzi ya Kenya kou kila kielite kanisa ikakwete mugo na kuvoya nthi na balabate kwitha bena mugo matena umweleano ni mwenda mwi manzo mutu na kuose tambia mukabika kona mutongo wa nzino musumbi mwabika kunene nake nigena Kenya ikethe na mugo na tukabika kwendea na mbe ko ila muko nena ro cia muthembosu na kutwika na kanabe na nzembe nomisi ikuwetekana nomisi na musumbi ni mewie kana ni kutwika na ni sio tungiwe lakini utiwo ndeto yange ndu nena nzembo ya mina kumwa kithembioni yoyote onetha ni mundu zili wili hata ndembo ditungawa baingwa bandu ndembo ya atungwa kwa ndembo ya mina kumwa kithembioni ulotunga ninga imundu su yakaniswa anangai dele vote blingo mubo mutongo TV Neta Onesimus Chalo.